በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። ሻንጣዎቻችሁን ከላይ በሚገኙት የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫዎች ወይም ከፊት ለፊታችሁ በሚገኙት ወንበሮች ስር እንድታስቀምጡ በትህትና እንጠይቃለን። የእናንተን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል በመውጫ አካባቢ የተቀመጣችሁ መንገደኞቻችን ከፊት ለፊታችሁ ወንበር ውስጥ በሚገኘው ካርድ ላይ የተጻፈውን መመሪያ እንድትመለከቱ እየጠየቅን መመሪያውን ለመፈጸም የማትችሉና ፈቃደኛ ያልሆናችሁ መንገደኞቻችን መቀመጫ ቦታችሁ መቀየር ስላለበት የበረራ አስተናጋጆቹን እንድታነጋግሩ በትህትና እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። Ladies and gentlemen, welcome and Star Alliance crew members aboard Ethiopian Airlines, a member of Star Alliance. Please put your hand baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. To ensure your safety, we request passengers seated by the emergency exits to read the exit row instructions card located by your seats carefully. If you are not willing and able to perform the described function in the event of an emergency, inform any of your cabin crew members to change your seat.